Reka mbasuhuze nanone mwebwe mukunda neza Media TV, twizere ko mumeze neza cyane. Turagarutse twihuta cyane mu makuru agezweho yandi. Kugeza ubu ngubu igisirikare cya M23 twavuga ko cyari gihuye n'ibyago bikomeye cyane kuko General Makenga asimbutse urupfu. Ndakubwira uko byagenze na makuru tugezeho kano kanya, nyuma yuko rwose umujyi wa Goma urashweho hafi yaho. Ibintu bikaba byari bikomeye cyane, ndetse kandi target ikaba yari General Makenga n'abandi basirikare bakuru. Ndakubwira uko byagenze ndetse na operation yo kuburizamo uwo mugambi uko yakozwe. Hanyuma twihuta cyane turaza kujya kubirebana nuko Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo ubu ngubu rwose yakoze urugendo cyangwa se yakoze uruzinduko rwo kujya gusabira igisirikare cy'u Rwanda ibihano. Urumva rero ntabwo ibintu ukomeje kugenda byoroha muri aka karere. Barasabira ingabo z'u Rwanda ibihano kubirebana n'iki, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufatira bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda n'ubundi ibihano. Ese ubu ngubu Kongo ikindi shaka noneho ni igiki muri rusange? Byose turabigarukaho muri aya makuru. Nkubwire rero tugaruka nanone ku kibuga cy'imirwano cyangwa se kuri ligne de front, ku mirongo y'urugamba, aho rwose urugamba rwongeye kuba imberenge cyangwa se rwakomeye cyane. M23 yatitije ubutegetsi bwa Kisekedi. Ahangaha rwose mu mujyi wa Uvira ntabwo ari kuryama ngo basinzire. Ubu hageze ingabo n'akagabo, hari abantu benshi cyane b'abasirikare, ndetse turakubwira uko bimeze coalition yabo ubu ngubu aho bamaze kwipanga hatandukanye muri uyu mujyi wa Uvira bitegura M23. Hari kandi nubwo bimeze bityo n'ubundi hafi yaho imirwano yabaye imirwano ahantu bita Kabere ya mbere na Kabere ya kabiri. Ni nkubwira ngo urugamba rwabaye urugamba, wumve ko ibintu bikomeye cyane. Ndetse ntabwo ari aho gusa, kubera ko ingabo za leta FARDC zagabye ibitero bikomeye cyane mu gace rwose, banifashije drone. Ndakubwira ahantu bagabye ibitero ni mu gace kitwa Muja, ni muri Nyiragongo nyine hafi ya Goma. Nubundi turaza kuhagaruka, ariko nyine bitandukanye n'ibyo nakubwiraga mu kanya gato, nkubwira ko General Makenga wa M23 yasimbutse urupfu. Hanyuma tuze kujya ku yandi makuru. Hanyuma hakaba hari umugabo witwa General Yave Firemo. Uyu mugabo yari mu gisirikare cya Kongo, ndetse ari no mu bimbere cyangwa se banakomeye cyane bavuga ari kijyana, ariko ntabwo yorohewe kuko amaze igihe cyane akurikiranwa n'inzego za gisirikare hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bamushinja ngo kuba ngakorana ngo yarakoranaga n'inzego za gisirikare z'u Rwanda, ndetse no kuvugana n'abajenerali bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, harimo na Retired General James Kabarebe. Rero ngo akaba ngo yarashyiraga amakuru ibanga ngo igisirikare cy'u Rwanda yakuye mu gisirikare cya Kongo, kandi ngo kaba ari akagambane. Ariko kugeza ubu rwose n'ubwo ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Kongo muburanisha ntabwo buragira ibimenyetso bifatika butanga. Ubu rero hari andi makuru mashya yerekeranye n'urubanza rwe, turaje tuyagarukeho. Ubwo ngubwo ntimuze kujya kure, ndetse rwose umwanya nunakunda turagaruka kubirebana nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bongeye gukozanyaho bakarasana bikomeye cyane, nyamara mu gihe bashize iminsi bemeranyije agahenge. Iby'umuhora umuzi bikomeje kuba ibibazo, bikomeje guteza ingaruka zikomeye cyane, kuko abenshi baravuga ko Iran ikomeje gusuzugura cyane Amerika nayo ikagerageza gushaka imbaraga zose zikomeje z'umurengera kugira ngo yihimure cyangwa se yihorere kuri Iran. Biteye bite? Byose biri muri aya makuru. Reka twihute cyane duhere hano hakurya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko tujya ku mirwano ikomeye cyane iri guhanganisha ingabo za leta cyangwa se coalition ya leta na M23 hafi n'umujyi wa Uvira, reka duhere n'ubundi ku byerekeranye n'imirwano iri hafi y'umujyi wa Goma. Nari maze kubikomozaho ntangira aya makuru nkubwira ko rwose General Makenga yasimbutse urupfu, kandi si ubwa mbere kuko n'ubundi mu bihe byashize murabizi ko hari drone zarashe rwagati mu mujyi wa Goma, M23 ikaziburizamo. Icyakora cyo zikaza kwica umuyobozi wa UNICEF hariya mu mujyi wa Goma. Uyu ngo akaba ari Karine Buise. Ahangaha akaba araje kwitaba Imana cyangwa se araje kwicwa n'ibitero bya drone by'ingabo za leta FARDC. Ariko icyo gihe ntago ari we bari bagambiriye, nubwo yaje kubigwamo. Ubundi bari bagambiriye kwica cyangwa se kwivugana General Makenga, bakica Colonel Nanga, bakica Joseph Kabila, kuko nawe bavuga ko ngo akorana na M23, kuko ibyo bisasu byaguye hafi yaho bakora cyangwa se hafi y'inyubako neza ya Joseph Kabila. Bikavuga ko rero ahangaho baharashe bamaze kuhava, kuko ubundi mu bantu rwose bavugaho kuba bazi cyangwa se bakurikirana amakuru y'imbere cyane, ku buryo kugira ngo mwice cyangwa se mwivugane byakugora cyane. Harimo umugabo bita General Sultan Emmanuel Makenga, umugabo mukuru w'ingabo za M23, kuko inshuro nyinshi igisirikare cya leta cyagiye kimubika kivuga ko cyamwishe, ndetse bikaza kugaragara ko rwose ari muzima nta kibazo na kimwe afite. Byabaye irucuru, za Kiwanja, za Nyanzare, byabaye za Rubaya,
ejo bundi nabwo rwose bica Liyetona Koloneli Wiringoma umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, nabwo bavugaga ko bakikaga ko ngo na General Makenga yaba ari irubaya, ndetse baza kwica Liyetona Koloneli Wiringoma, rero birangira umugambi wabo kwica General Makenga utagezweho. Ibyo byose byagiye bivugwa, hakaba n'izindi nshuro nyinshi bagiye bavuga ko banamwishe, ariko bikaza kugaragara ko atari byo. Ubu rero nabwo rwose bahagabye igitero karundura. Reka mbanze ngaruka kuri iyi nkuru nkubwire uburyo ki M23 nayo rwose begerageje kwirwanaho mu buryo bukomeye cyane. Ni ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo rero kuri uyu mu ijoro ryakeye zagabye igitero gikomeye, igitero karundura cya drone mu bice bya Muja. Ahangaha ni muri teritwari ya Nyiragongo. Rero hakaba hari abasirikare ba AFC M23 bari bazi neza yuko hari batayo cyangwa se hari defense cyangwa se ibirindiro bya M23, bahagaba igitero kinatunguranye pe, ku buryo ubona ko rwose cyagombaga kugera ku mugambi. Hari rero mu masaha rwose ku munsi w'ejo y'igicamunsi ashyira nijoro, hanyuma nibwo iki gitero cyabaye, ndetse urusaku rw'ibisasu biremereye cyane bikaba byumvikanye mu mujyi wa Goma, naho byumvikanyeho rwose. Aha rero rwose amakuru atugeraho akavuga ko iyo drone yaturutse mu bice bya Rugari. Ahangaha Rugari murabyuka rwose ku buryo M23 yageze kuhambura nabi cyane aba FDLR, za Rugari, za Rumangabo, za Cengerero, za Canzu, za Runyoni. Ibyo bice byose ni ahantu hakoreraga FDLR cyane, ariko M23 yahabakuye nabi cyane icyo gihe, ndetse ubwo M23 yari imaze gufata ibice byinshi cyane za 2022, nabwo rwose hajeho ubutumwa bwa EAC kugira ngo barebe ko bakunga impande zombi zari zihanganye, igisirikare cya leta na M23. Nubwo rwose byaje kudoba kuko M23 yaje kuva muri ibyo bicira birekura, ariko nyuma ibona ko gahunda ya Kisekedi atari ugushaka amahoro, ahubwo ari gukomeza kubagabaho ibitero. Rero nibwo Kisekedi yaje no kwirukana ingabo za yasavuga ko zitari kumufasha kurwanya M23, asigarana iz'Uburundi ya FDNB mu mikoranire na Ndayishimiye. Icyo gihe ndetse kugeza n'uyu munsi na magingo aya nibwo bakomeje kugenda bakorana. Ibyo byatumye M23 yongera kwigarukira mu bice bitandukanye, za Canzu, za Runyoni, za Cengerero, za Rugari, za Rumangabo, ndetse Rumangabo itina hashyira ikigo cya gisirikare kugeza uyu munsi kwakandagira kw'ingabo za leta ni inzozi. Aha rero niho bongeye kugaba igitero. Aho ngaho akaba ari rwose ari nkuko nari maze kubikubwira, ari mu gace ka Rugari. Bari bagambiriye kurasa ku basirikare ba AFC M23, bari bari ku burinzi rwose bahagaze bwuma, gusa kubw'amahirwe cyangwa se kubwo kuba maso kwa M23 ntabwo icyo gitero cyageze ku mugambi. Aha rero rwose ingabo za leta Kinshasa zarace mu gace ka Karenga ho muri teritwari nanone ya Masisi n'ahandi, nabwo zikoresheje drone. Ubwo waravuye aho ngaho Rugari, ndetse ho rwose amakuru atugeraho nuko bishe abaturage batari munsi ya 5 nk'uko amakuru yanatangajwe cyangwa se yanemejwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka. Akaba yitangarije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, avuga ko rwose ibitero by'abagizi ba nabi ba coalition ya FARDC, ubwo ngubwo abavuze FARDC nyirizina akavugamo FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, ngo yatangazaga ko hari impungenge z'uko ibitero bya leta bikomeje gukara mu bice bitandukanye bya AFC M23, ndetse bikanagera ku baturage b'inzirakarengane b'abasivile. Aho rero uyu mutwe mu matangazo umaze iminsi unasohora wizeza abaturage ko ugomba gukora ibishoboka byose ukabarindira umutekano, nawo wirindira cyangwa se wirengera. Ibiro bikaba byarakurikiwe cyangwa se aya matangazo bari bamaze iminsi basohora akaba yarakurikiwe n'imirwano ikomeye cyane irimo na operation M23 agendaga ikora mu bice bigiye bitandukanye, kandi muri iyi minsi ikaba yaraniyifata n'ibice byegereye umujyi wa Uvira ndetse no muri teritwari ya Karehe nk'aho mwumvise muri groupement ya Ziraro n'ahandi hagiye hatandukanye. Nubwo muri Karehe ho FARDC yari imaze iminsi yigamba ko hari uduce tugera muri 5 yambuye M23, ariko ku munsi w'ejo bundi yahabakuye nabi cyane, biruka kibuno mpamaguru basiganwa cyangwa se bakiza amagara. Rero reka tuve ku bigendanye n'urugamba cyangwa se ku mirwano, ahubwo rwose mbabwire yuko nyuma i Buruseli, nyuma ya Amerika, abayobozi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bakaba bagiye gusaba umuryango wa Afurika umuryango w'ubumwe bw'Iburayi gufatira ibihano RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda, nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika zifatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda mu minsi ishize. Mwarabyumvise, bamwe mu basirikare bakuru b'ingabo z'u Rwanda RDF ngo babashinja kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu abayobozi
b'iki gihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se Kongo Kinshasa bakomeje no gusaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gutera ikirenge mu cy'Amerika ngo nabo bagafatira ibihano ingabo z'u Rwanda. Ni muri urwo rwego rero kuri uyu wa gatatu ushize nubwo iyi nkuru tugarutseho ubu ngubu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba ari Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, ubwiye inkuru bari banditse ko ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, akaba ari Patrick Muyaya, ari i Buruseli mu Bubiligi, aho yabonanye n'abayobozi batandukanye mu muryango wa Afurika w'ubumwe bw'Uburayi, aherekejwe na bamwe mu bashakashatsi bazwiho cyangwa se mu bashabitsi bazwiho kugira urwango u Rwanda cyangwa se babandi twita abahezanguni. Rero ibiganiro bikaba byabereye i Buruseli mu murwa mukuru w'Ububiligi, ahari icyicaro cy'inteko ishinga amategeko y'Uburayi. Rero bikaba byari hagati ya Minisitiri Muyaya na Hilde Vutimanse, perezida w'inteko ishinga amategeko ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse na Afurika muri rusange na bagenzi be, ku bijyanye n'aho inzira yo kugera ku mahoro igeze n'uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, rero uyu Minisitiri Muyaya yagize ati umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugomba gutera ikirenge mu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho ugafatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bacyo mu byaha bikomeje gukorerwa abaturage bacu. Ati kandi nanone akaba yasabye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugira uruhare runini mu gushyigikira ingufu z'ubutabera ndetse n'ikurikiranwa ry'amabuye y'agaciro agurwa mu buryo butemewe n'amasosiyete yo mu Burayi. Muyaya rero akaba ngo asaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gufatira RDF ibihano nyuma y'uko ku itariki 2 z'ukwezi kwa Werurwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano RDF n'abayobozi bayo barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Generali Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda nyine, ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo z'u Rwanda Major General Rukika Rusisi, ndetse n'umuyobozi w'ingabo zo mu mutwe udasanzwe Brigadier General Gashugi Stanislas. Amerika ikaba ishinja RDF n'abayobozi bayo gutera inkunga, guhugura ndetse no kurwana ifatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibi ni ibintu u Rwanda rwakunze guhakana kenshi, ruvuga ko rwose abarwana muri M23 ari abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo n'ubwa bene wabo, kandi ko Kongo ibizi ahubwo ikabyirengagiza, ubwo gasanga ijya kwegeka ibibazo byayo ku gihugu gituranyi cy'u Rwanda, ahubwo gasanga yo ikomeza gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR unagizwe na benshi mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, kandi kari cyo kibazo gihari hagati y'u Rwanda na Kongo cyanatumye u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka, kandi u Rwanda rukanatangaza ko mu gihe cyose Kongo ifatanya n'uwo mutwe rwose rudateze gukuraho izi ngamba z'ubwirinzi uko byagenda kose. Rero Kongo yo ikavuga ko u Rwanda ngo rufatanya na M23 mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Rero guverinoma y'u Rwanda mu itangazo risubiza kuri ibi ibihano yasohoye, avuze ko kuba ibihano byafashwe byibasira uruhare rumwe mu nzira ziri mu nzira y'amahoro mu buryo budakwiye, bigoreka ukuri ndetse bikanagaragaza mu buryo butari bwo imiterere nyayo y'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tujye no kuri iyi nkuru. Hari umugabo witwa General Yavu Firemo, Lieutenant General Yavu Firemo, uyu nguyu yarazwi cyane mu gisirikare cya Kongo, rwose ni umuntu wagiye wigaragaza cyane, ndetse uyu mugabo akaba yari umuntu wamenyekanye cyane mu bigendanye n'urugamba. Uyu rero leta ya Kongo muzi ko yamuhagurukiye ikavuga yuko ngo akora ubugambanyi ku gisirikare cya Kongo, ngakorana n'ingabo z'u Rwanda. Bagendaga bavuga ko ngo kenshi yagendaga avugana ngo na General Ritadi James Kabarebe. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu Kongo yagiye ihora n'abandi basirikare batandukanye, ivuga ko ngo hari abakorana ngo na M23, ngo bakorana n'u Rwanda, ngo cyane cyane mu mirwano barimo na M23, bikanatuma ingabo zabo zigenda zitsindwa uruhenu cyangwa se zikubitwa nabi cyane. Aha rero ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasabye urukiko rukuru kwemeza ko Lieutenant General Firemo Yavu Irungu ngo yakoranye n'uwo muri leta y'u Rwanda, rukongeraho kumukatira igifungo cya burundu. Lieutenant General Yavu Firemo Irungu wamenyekanye nka Tigre yahoze ayobora intara ya gisirikare ya 3
yatawe muri yombi ubundi muri Nzeri 2022, akaba rero ashinjwa kuvugana n'uwo muri leta y'u Rwanda, kandi ngo hari ubutumwa yamwoherereje kuri telefone ye muri Werurwe uwo mu mwaka ubwo buhamya ngo bihamya ko ngo bakoranaga. Telefone rero ya Lieutenant General Yavu yafatiriwe kuva agifatwa. Urukiko rwasabye ubushinjacyaha kwerekana ubwo butumwa, barabubura, rwose babura icyo bavuga. Hifashishwa abahanga bakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga CNS, ariko nabo barabubura. Ubwo butumwa ntabwo bigeze babona, bavuga ko yoherejwe n'umusirikare mu Rwanda. Ubushinjacyaha bukuru rero buyobowe na Lieutenant General Lucien René Lucria bwabwiye urukiko ko nubwo ubwo butumwa butaboneka, hari abatangabuhamya bemeza ko Lieutenant General Yave yabwohererejwe n'umwofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Lieutenant General Lucria yitabibaje abatangabuhamya barimo Lieutenant General Constant Ndima wabaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, General Major Sylvain Ekenge wabaye umuvugizi w'ingabo z'igihugu, ariko babwira urukiko ko uretse ibyo babwiwe na General Major Peter Chirimwami ngo wanapfuye mu mirwano yo mu bihe byashize muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo butumwa batabubonye. Lieutenant General Constant Ndima yavuze ko yabwiwe ko ubwo butumwa bwoherejwe na General Retired James Kabarebe wakoze imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda. General Major Ekenge we avuga ko yabwiwe ko yabwoherejwe n'umujyanama bwite wa General Retired Kabarebe. Bitera rero abacamanza urujijo, bavuga ati se ko bari kuvuga indimi zitandukanye, turafata iki tureka iki? Nyuma yo kubura ikimenyetso gikomeye, dosiye izingiyeho no kwifashisha abatangabuhamya banyuranya imvugo, ku itariki 7 z'ukwezi kwa Gicurasi 2026, Lieutenant General Lucria yasabye urukiko rukuru rwa gisirikare guhamya Lieutenant General Yave icyaha cyo kugambanira igihugu kubera ubwo butumwa, rukamukatira igifungo cya burundu. Urumva rero ntabwo byoroshye na gatoya mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho Tibanagi wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika kuva muri Nyakanga 2018 kugeza muri Mutarama 2021, yicuza cyane ko yasabye igihugu cye gushyigikira Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munyamerika rero wamaze igihe kirekire muri diplomasi yatanze ubutumwa nk'igitekerezo kuri Tshisekedi, wabwiye abanyamakuru ko azemera kuyobora manda ya gatatu nabisabwa n'abaturage, kandi ko hari gusuzumwa uko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryavugururwa. Benshi rero bakamushinja ko ari gushaka gukomeza gutegeka igihugu cya Kongo kandi nyamara atabikwiye. Nagira akaba yatangaje ko yatekerezaga ko Tshisekedi azaba umuyobozi utandukanye n'abamubanjirije ushyira imbere inyungu z'abanyekongo, ariko ko yamwibeshyagaho cyane, bituma yicuza cyane, cyangwa se bituma yicuza bikomeye, kuko ahubwo we Tshisekedi yaje azambye ibintu no kurusha abamubanjirije, nubwo nabo bagendaga babyica cyane. Abarimo Joseph Kabila n'abandi bagiye bababanziriza bose bakaba barakomeje kutitwara neza cyane cyane ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ati kimwe mu byo nicuza cyane mu gihe nari umunyamabanga wungirije ushinzwe Afurika ni ugusaba Amerika gushyigikira Tshisekedi nk'uwatsinze amatora ya Kongo 2018. Natekerezaga ko azaba atandukanye n'abandi, kazashyira imbere inyungu z'abanyekongo, mbega ngo ndibeshya. Tshisekedi akaba ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri Mutarama 2019 kugeza uyu munsi, ndetse akaba akomeje kugaragaza ko yifuza ko yakongera kuyobora indi manda, nubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakomeje kumwamaganira kure, bavuga ko avuga avuye aho ngaho kubera ko ibyo yakoze bihagije, kandi ko nta cyiza yigeze ageza ku banyekongo usibye kubateza ubukene, ruswa ndetse n'intambara, ko nta kindi cyiza cya Tshisekedi azwiho. Nuko nguko rero ibintu bimeze. Ikindi ntabura kukubwira nuko kugeza ubu Rwanda rwakiriye abanyarwanda babarirwa muri 356 bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ndetse minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ikaba yatangaje ko kuva muri Mutarama 2025 kugeza uyu munsi abanyarwanda barenga 8,800
869 bamaze gutahuka mu Rwanda bigobotoye ingoyi ya FDLR yari yabafashe bugwate hirya no hino mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu rero bakaba bakomeje kugenda bagaruka mu rwababyaye. Hanyuma rero reka mbashimire cyane mwebwe mukunda Neza Media TV. Icyo nabasaba gusa ni gukora subscribe, gukanda like, gukanda share kugira ngo amakuru yacu akomeze kubageraho 5 kuri 5 muyabone mu bambere, kandi rwose munaduhaye comment ni byiza cyane, turabibashimira. Mukomeze kugira ibihe byiza.